Ili karbia tu mapan ki celangdam etlo pulote aja dah hinta ke pa philok lang. Sita apor ka celar bom ason si non ke nang celar bom lo. Lapen ki thek ke ria bang phu abang phita nang klang bom lo. Lapen akang tui ang deng an sita mi ledun bom lo. Lason thak thak si ili karbi arat apan isi birta kemi. Karbi lamar jana long ka chepar jana tumta non ki thek bom lo. Lapen ke pa prang ana thu keng kam che jordun bom lo. Diphu rong mili ward number trokalong ke do crosswell timong alang lipan ke maduda kachini ne avedet tahay. Athe alang liki inut nong nam ka chethang plong abang phu lapen karbi lamar jana long negative role ke enver abang phulo. Alang lika chepar jan don karbi alam arjan ke pai ne kaching hon parai bajirong mirbin khamke lapuson thak thaksi topikla. Lapen ki klang klelang manipuri lamar jana long ta alang like negative role se chepar jan don lo. Lapen rang sina sapo ewada longta pardun ron pen ningkan klilo best negative role anong e kelong dun. Alang like thek sera joni non het jong trailer ke taklang tang Bollywood alam arjana longta warsai kini long dun si anek ku Bollywood lam arjana longta Bollywood actor Ayushman Khurana atum asonsona long cheparjan dun long lo. Crosswell timung alang lilabang so anek ku lam arjana long ka cheparjan aro lake tiger timalong army aro si cheparjan lo. Alang lison thak thak si ili karbia tum penang an labang so lam arjana long ka cheparjan dun awar sai kilong abang do. Sitami lakat du kavyang bong pen crosswell timung hello ka cheparjan dun aja kiding dun nai abang pulo. Alang like 45 days mati niplike bra pho an ani NC labang so lam arjana long cheparjan dun long lo. La sila puson ka cheparjan dun thek apota ini choro nangjing lapen ahir jumi pidun lo nang an so se akang tui ang deng an ledun pen ka cheparjan dun thek ji akan. News report, Karbin Long Live.